kumsang ni somni pani October ni somthum le pakhat October tha a ani tober chu kan lo chung kai le ta Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu jong jong te in zawai in chibai kan buk le thau a chau tuntruma hian khowela thil thleng lang sar zual te thir hoin global roundup kan nei dona kan video top lamponga rangwamuala zofa ta chan chuana rampum huap camping nei mek chungchanga voin hi camping trum thumna lutran ni ania report toy ronzetel kan tumdonia US le western ramsang sang trangrol polda chuan kan hriat thawangin Ukraine tranpuina tan hian ralthum le sumtam tak an petoa chung tranpuina handon ta chu Ukraine hian anram ven himna tan hian trangkai takin an mangmeka mase hetianga ralthuama in tranpuina chungchanga hian nimin sandaya khan Russian foreign minister Sergei Lavrov chuan beisaina anei thu asoi chuka he beisaina hi US president Joe Biden hian kumsang khazakwa somruk le panhia Cuban missile crisis angkha ahma chon ngai don ani tin Reuters news agency hena report apea Russian foreign minister hian US le Ukraine ta hian dealing in remna thatak maile in hriat thiam ton na thatak nei chungin ral thuam manga in tranpuina hi ankalpui meka mase heral thuam manga in tranpuina hi US in amma alo tonto hlo chamna lian tak mai kumsang khajakwa somruk le panhia Cuban missile crisis angkha ahma chon atul don ani tin asoi chuak ani Reuters news agency hian an report baka hian Russian state television 10 documentary chikrang krang dena video anti chua Sergei Lavrov hian thutam tak asoi boka tuna hian Russia chu western ho ralthum chikrang krang nuaya aumeka mase tuna Ukraine ram chunga indona kalme ka hian thilinang chia anma chon ngai dona kumsang khajakwa somruk le panhnia lo thai lowa Cuba ram chunga Soviet Union in malak na angkha Russia chuan akalpui atul dona hei hi akalpui ni chuan US le athurwal pui ramhrang thrang ta hian khamikuma anthil ton angchia kha anma chon dona pati hun lai khan Soviet leader Nikita Khrushchev le US president John F Kennedy ten thutluk na ansiam le Cuba ram chunga Soviet le US in dona chuak mai thaidin huna kan din mek lai khan thil thleng khovelin ariat lo tam tak awma chungjinga chuan Soviet leader Nikita Khrushchev khan nuclear missile ta chu deploying Cuba ramchunga khan adaluta tichuan US president John F Kennedy khan khang thil thleng jongjong le Soviet Union in nuclear missile tam tak mai Cuba ramchunga hada chu an hu chuakta US po khan nuclear ralthum man kha hrelo niom takin mangturin mun hrang hranga aronin chhopluta tichuan Soviet Union le US inkara khan nuclear war nuclear manga in dona rapthak tak mai chu machon thai mai din huna kandinga chu chu nai taka aum man toni adia Russian foreign minister Sergei Lavrov hian he thil thleng chungchang asoi chhuana hi thil dik tak ania Cuban missile crisis tia ansoi October tha kumsang khajakwa somruk le panhia khan alo thleng towa United States of America le Soviet Union ta chu nuclear ralthum manga in dona machon mai hlom khopin Cuba ram chunga khan anloin epto ani US chuan khati hun lai khan Cuba ram chunga rorel tu dictator hlom tak mai le ami puitelaka diklo taka chatrin Cuba communist leader Fidel Castro kha paithak tumin Cuba ram kha US chuan run atumania mase khati hun lai khan Soviet Union kha communist anni wangin an communist pui communist leader Fidel Castro chu thlopin Cuba ram ven hin pui turin ralthum chikrang krang nen Cuba ram chunga anlut ve boka US nen superpower panni ta chu inepna lian tak mai anei ta ani atoi jong in soitaila khatianga inepna le thu chikrang krang akalakal nuwa khan Soviet leader Khrushchev le US president John F Kennedy te khan in remna an siam taringot maya achan chu Cuba ram chunga tang khan nuclear ralthum manga in dona kha US le Soviet Union in kara khan chuak mai thai ania Soviet Union hian Cuba ram chunga nuclear missile engemozat andaluta chuti rol chuan US point Turkey ram chunga nuclear ralthum chikrang krang adalut boka khangnen khan in epna boruak satak mai chu athlengta mase chung in dona rap thak tak chu athen lona turin chung Cuba ram chunga in eplian ber ram panhi US le Soviet Union leader ta chu in biain in remna an siamta
nuclear ral thuam an chaplu zongjong ta chu an nu kirve ve a US point engtika ma Cuba chu arun ngai don lawani ti in tiamna John F Kennedy Khan anei bok ani Britannica lamin an chin chia dan chuan US President John F Kennedy in tiamna chungchang hi secret takin aruk taka kalpuyani thu an report tel bok ani ti chuan Cuba ram chunga ram panhi te in epna chu atop ta US in adu ber Cuba communist leader Fidel Castro paithaka sarkar thar din puyero chu ti thei ani talawa Soviet Union Khan aveng him ani ta deuh bera ti chuan Soviet Union po Cuba ram chunga tangin anin nukdok ve ta bok ani ti chuan tuna Russian President Vladimir Putin an nuclear ral thuam a soirik fauthin hi hetiang anga Cuba ram chunga kumsang khajakwa somruk le pahnia Cuban missile crisis angkha athen le theina turin ruam manna asiamani tin report ania Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Russian State Television kaltlanga thucha asoya hian khatiang thilang chia kha sangkha zakwa somruk pahnia anton angkhan US hian atong le ngai don ani tin asoya tuna thil thlen dana hian beisaina lian tak mai pakhat kanai chu US President Joe Biden hian tuin nge order pea engtiangin nge order hi kalpuyani ti hi akhriat chian atula chu hrethiam turin ka beisai boka tuna thil thlen dani ro hi chu athalo tak zat towa kumsang kha zakwa somruk panhia khan US chuan Cuba ram chunga spy drone te anron tholu tira khang mang khan Soviet in Cuba ram chunga nuclear missile tam tak ada te chu anron huchuaka chu chuan President John F Kennedy railroad chu thak thlengin Cuba ramrun tuma ain buat saina zongjong chu thul fel anita tuna po hian Washington hi kumsang kha zakwa somruk pahniang chia khan athurwal pui ramsang sang tale NATO tangrual pol tanen po in thun zomin Russia nena indona machon po hi ahuam ni in ahriata mase tuna hian an satellite chi sang ta chuan Russia le Belarus ram chunga te Ukraine ram chunga kanop chin area sang te po uluk takin an ena nuclear ral thum chi sang kanin bun dan le kanin ralrin dan zongjong po hi hun railo te a an mungai dona chu wang chuan US hian Ukraine nena tranpuina apek thin zongjong te hi top sanin in hu do zai harel hun hi atheng thuai dona ni ati Lavrov hian athu soi tlangkom na chuan Russian President Vladimir Putin chuan in remna aum thaina turatana in biak na nei chu tun thleng hian ala du renga churil ru chu Kremlin hian engtiklai main ala thak thengai lowa mase Ukraine hian in dona atop thaina turle in remna aum thaina tura Russia nena in dorna le in biak na manga in remna siam chu ala du lo zela chu western ho norna le pressure na takawangin Ukraine hian nasatakin antor phatani atibok hetilai hian Russia chuan ral thuam le puak thai chi sang te Ukraine bainan aman mek lain tuna hian ral thuamatana aman lian tak pakhat chu eile in tur thon chuana Black Sea kaltlanga Grain Initiative anti chu amang mekani tin han reporta Russian Foreign Minister Sergei Lavrov an thucha nimin lama asoi hi thil thlen dan tur anilo mai thaya achan chu khovel ram sang te tuna hian Ukraine ram chunga indona hian anin rol tran ni in alanga media sang ten report anpek dan le abik takin The Guardian in report anpek dan chuan Russian sipai Black Sea omek te Black Sea fleet ho ta chu drone mangin British hian ankap ni in anpua mase hi British chuan hey indona hian direct takin in rol na pakhat ma British chuan alanai lawani tin anpong jar ve thung ani ti chuan Ukraine Armed Force te point nimin pia in rin ni tanga voin thotan ni thlang hian ral thum hlom tak mai drone anron manga chumi mang chuan Crimea chevela Black Sea Russian in dolong Black Sea fleet ho ta chuan bay antokani tin Russian Defense Ministry chuan voin khan anpong jar boka Ukraine sepaiten Russian Black Sea fleet ho te an bay na hi alien thamin Ukrainian run ato nu tanga Black Sea in daunale Ukraine sipaiten ral thuam anman na satbar trumni in han reporta Russian sipaite baina tur hian Sevastopol bulloka Black Sea fleet ho ta chu drone som paruklai mai in an beya hetianga drone som paruklai mai operation nei tura tirlu tur hian specialist mipoi mo tak mai drone lampanga thiamna sang tak nei hi an om atula Sevastopol bulloka tuipui zau tak maya
drone manga in baina hian thopui han nei ngaya chun thopui chu British Navy te han ni tin han puang jar bok ani mase the Guardian in report an pek dan chun hetianga Russia in apuna hi British chuan annola apom lawani tin han report tel boka British Navy te hian mun hilaya direct takin Ukraine le Russia in dona hian inrol na kan nei lo hrim hrima tundin muna chuan direct taka inrol tur hian British sarkar hian thutluk na engma ala siam lawani tin han report bok mase Russia chuan ram tam tak hein dona hian anin rol meka Ukraine ram chunga special military operation kan kalpui mek na hian mindo dala ke ronpen chuak hi an tam tial tiala Russia Black Sea Fleet te beina tana drone an ron man te khan Canada in Asian navigation kongzon na poimo tak mai chu an buavek boka khawang khan Black Sea Fleet te kha olsam takin an bei thaya Canada hi direct takin hein dona hian ain rol tani tin an pu bok Ukraine Armed Forces and drone som paruklai mai manga Black Sea tuipuya Russian in dolong te an beina hian Russian Black Sea Fleet te hian engtiang chain nge chiat na an to ti hi Russia chuan tunthleng hian halapuang jar lawa mase media sang tele Ukraine media thren khatten report an pek dan chuan kha beina khan Russian in dolong tam tak mai chu ka pil ania khata khan sipai le navy tam tak ta chu apil puya mitam takin nunna anchana ni tin han report ani Sevastopol bulloka Russian Black Sea Fleet ten beina anto bang hian Moscow thinurna chu cho tho anita UN ne na inram na thuthlung han lo siam to UN broker Black Sea Grain Initiative tia han soi Black Sea tuipui zau tak mai chu kalplanga Ukrainian thai an thar chua chihrang te ramdanga an thon chua thaina turatana inram na thuthlung ania mase hein ram na thuthlung atang hian Russia chuan thutluk na siamin hei hi suspend ani thu an pongjar ta ani UN broker Black Sea Grain Initiative atanga Russian President Vladimir Putin an anin nudo thu hapun ta ka wang hian The Guardian in report an pek dan chuan khovel ram sang ten an dem thu an soi ngala US President Joe Biden chuan rong taka chet na dik tak ania real drama omle ei tur nei lo ramdanga mitam tak hei hian asiam beldon ani ati US Secretary of State Antony Blinken chuan thu chua siamjui ve ngalin Russia hian eile in tur lampang chi food supply zong ta chu ral thuama amang teltani tin apung jara European Union chuan Russia in he thutluk na asiam hi hlibleng hal turle Black Sea kaltlanga Ukrainian eile in tur athon chua theina turatana inrem na hi zomleng hal turin kan bei se ni tin thu chua an siam bok ane Ukrainian thai an thar chua ta hi khomwala le van bouro ka tranga an thon chua hian an main road tin seila ramdanga thai thar an thon chua na kongpuilian ber chu Black Sea hi ania chu dancha ani ta ka wangin khovel ram sang le polian tak ta hian o an chua ta ngal ani European Union Foreign Policy Chief Joseph Borrell chuan Twitter kaltlangin thu chua asiam zui boka Russia in he thutluk na asiam awang hian khovel pumpuya hian global food crisis lian tak mai chu kan ma chon le dona chu Kremlin in Ukraine dona tana aral thuamata na amman chu ni tin asoi bok UN Secretary General Antonio Guterres point thu chua siamjui ve ngalin hei hian thilpoi tak athlen thaya Black Sea kaltlanga thai thar kan thon chua zong tele jinmi ten kong anzo tam tak ta chu zongam hani to don lawa Ukraine atanga Alger le Arab League tenena summit kan nai turpo thul ania chu Russia tu na thutluk na siam hi khovel ram sanga eile in lam hong thei thil ania ram tam takin antor dona wangin uluk taka kan thlir zuya ngai tu na kan sen ha tula wangin Arab League summit nei tura rom manale in buat saina om to zong ta chu ti khotlai ri ani dona ni tin apung jarbok ani UN Secretary General in thu chua asiam nuloka NATO thupuang tu ona lungesku chuan thu chua asiam zui ve ngal boka President Vladimir Putin hian ral thuamatana eilein amhan hi topsan hal turin kandua Ukraine ram chunga illegal war akalpui mek danlo anga indona rap thak tak athlen tirpo hi topsan hal turin kandua rangtakin Ukraine ram chunga tanga thlai thar thon chuana kongta hi honga ai nudo santak inram na thuthlung hi ronjom le ngal turin kandu ni tin thu chua hi asiam zui ve ngal ani hetilai hian Turkey Defense Minister chuan
Moscow le Kiev tenen hian in biak na kan nei thuai atrula Turkey chuan thei top choin ma ala a Turkey kai khroina hnuai a hian Moscow le Kiev te hian UN broker deal chungchang hi soi ho na kan nei thuai ka bei sei ni atibok ma se Russia hian voin thlenga thu chua an siama chuan Ukraine nen hian UN broker deal chungchang hi engma soi ho na nei hi an tum lo thu an la soi ranga Kremlin chuan thutluk na fel takin asiam toni tin an pungzar ani The Guardian le Reuters news agency ten report an pek dan chuan Russia in thutluk na asiama UN broker deal atanga in hnudona thu apuana wang hian Black Sea kaltlanga nitina bungrapur long kalthin zongjong ta chu awain zahni somle pariat vel ania hengte hi awain block vek ani to donani tin an report bok Russia in he thutluk na asiama wang hian boruak asosang lea Ukraine ramchunga indona mai baka hian khovel ramsang ten andem thu anau chopui supsupa khovela ponlian berberte NATO te UN le European Union te point andem thu le rangtaka anthutluk na hi sut le turin andu thu ansoi talom ani hetiang ani meklai hian voin chun darsom pani vela khan BBC chuan breaking news anron naya hei hi missile mangin Ukraine khopui tam tak le Ukraine ramchung mun sang ta chu bei ani thu anron puangzara Moscow sipaiten Ukraine rampum puile Ukraine capital Kiev khopui thleng hian an bei chiam maya hei hi Russian President Vladimir Putin an Russian sipai tuipui lama chachi Black Sea Fleet ta chuan bei antokani tia apu hnuloka hein beina hi athleng ta ni tin han report ani mase chanchin kan bot sailai thleng hi chuan Russian sipai ten Ukraine rampum pui beya Kiev khopui thlenga missile manga han kana hian engang chen nge chiatna thenti hi chiangkwang taka report thei alani rilo ani tichuan voin October ni somthumle pakhat thi Russia in February ni somni le pali tranga Ukraine arun tiratang khan ani jahni somnga na chi anita Kherson region chunga Ukrainian Armed Force te beitur hian Russian sipai thanhem tham tak maile ralthum tam tak mai thonlu belzel ania Al Jazeera in report anpek dan chuan Russian sipai te hian depopulating anti Kherson region chunga hian mihring cheng tuma omlo tura siam antumani tin han reporta achan chu Kherson region chunga anop chinte ven hin tuma an beina hian ralthum hlom tak tak mai an manga chu chuan civil mi ta thina rap thak tak tak mai athena Kherson region a hian Ukrainian Armed Force ten counter-offensive operation chu lakal pui chunjom zelma sela sipai ta chen na mun nilo civil mi te om na mun tam tak ta chu Russian sipai ta hian bom mangin an bei mekani ti an report bok Donetsk le Luhansk region a po in beina lian tham tak mai athenga Lysychansk te Popasna le Bakhmut munate in beina hi thleng meka Russian sipai ta chuan khopui tam tak lak le tumin ralthuam om khau pui nen rip takin hanron thok chuakani tin han reporta mase Ukrainian Armed Force te hian Russian sipai ten offensive operation an nei hi counter offensive operation lo nei vein in beina hi lian tham takin Bakhmut khopui le ache vela hian athleng mek ni in han report bok Ukraine ramchunga indona hian he indona hi atop mai lo tura mitam tak ta chuan an ngaya The Study of War in report anpek dan chuan khovel puma hian indona rap thak tak chu helai munatrang hian achuak ngai dona tuna hian chu indona chuak mai tur chu acheng kausa in haum toni tin han report ani hetianga Ukraine ramchunga indona lian tham taka akal mek lai hian India ramchunga boina le chiatna rap thak tak mai athleng ve mek boka nimin sandaya khan British opnan huaya India aumlai 19th century vela khan bridge lian tak mai British sarkar khan asiama helei bridge hi Gujarat khopui Ahmedabad atanga kilometer zani vel zatahla om ania kumzabi som pakwana vela an siam kha ani to wangin helei hi ahlui tol hea chu wangchuan India sarkar chuan karmasa khan thu chu asiama helei lian tak mai hi siam that ani dona wangin tharuk chungjat khar ani tur thu an puangzara tichuan India ma Hindu tetana puja lian thamper mai Diwali chu man ania tichuan Gujarat state a Diwali celebration an manna hian helei bulvela hian mipui tam tak an pungkhoma sarkarin lei siam that tura ro manna anei le khar ani thu apon hnuwa
Helaya hian Diwali puja mangtu mipui tam tak te chu nimin khan an luta hetianga lim taka puja an man mek lai hian ni jan lama khan achim ta thut maya mipui tam tak te chu chimpuin tuipuya hian an pilta ani Helaya hruyom chi hrang hrang ta chu mipui tuipuya tla te hian an vuana then khat ta chu dam khochuakin anom ni in an reporta India media chi hrang hrang le Al Jazeera ten report an pek dan chuan Diwali celebration ani mai ba ka hian Chhat puja holiday ani boka tuipuyatla mipui tam tak jinga hian naupang engemozat antel ni in an hriat thu Al Jazeera chuan an reporta Gujarat state an media lian ber 24 hours Gujarati language news channel chuan report an pek danin tuipuya hian naupang engemozat chu an tlangeya mu an nei thu an report boka Masre chan chuan ha hi kalpui lai thei ani tari lawa helei hi mun then khatlai chia zoi muanga chimta ani lawa second railo ta chunga chimthut ani wangin tuma in saseng man anom lo ani voin hian rescue worker chi hrang hrang tele Indian army ta chuan chan chuan ha an thok mek zela he chan chin kan buat sailai voin chanu dar thum le minute somli theng kha chuan helei chimin tuipuya apil pui tak ta jinga mi za somsari le pasari chu lak chua ani towa Anjinga mi sompakwata hian hospital lama enkolna andong mekaniti in han reporta India media hrang hrang ten report an pek danin mi za somsari pasari lai mai lak chua anitoa mase hospital lama enkolna dong hi mi sompakwa chau anlani wangin nunna chan hi antam hlenia an hriat thu an reporta chiang taka confirm thai china voin chanu dar thum le minute somli thleng kha chuan helei chima tlata tuipuya pil nunna chanta ta hi mi za som thum le panni antling to ani le chim zon hu loka hian chan chuan na thok tu pol thrang thrang ta chuan chan chuan na an thok ngala ma se ni zan lama khan zan thim hnuaya chan chuan na hi tho chaklai thai ani lowa ni zan lama khan mi somruk le pariat velin nunna an chanti confirm ania ma se voin lampangai ro chuan mi za som thum le panni zat nunna chan hi antling ta ani tichuan tuipuya pilta ta hi azon na thomek zelania nunna chan zathi darkar tina apun zelawangin he video hin lo thlir hi chuan nunna chan zathi hei hian antam jok fe to mai thaya liam tur le tuipuya tranga anlak chho zat po hi adanglam to in arinom bok ani hetianga India ram chunga voin lama chenara phak tak athen chhomek lai hian Shripuileng in Khovel atuam laya milar takmai Brazilian president Jair Bolsonaro chuan Andram in thanpui nimin lama anai zota ka ne na achang zo talawa ma se ne na achan lo na hi apom du tatlat lo ani hei wang hian Brazil khopuile Sao Paulo hotel kotvela buaina achuaka ama thlop tu tele president atana an thlantlin thar thlop tu te inkara buaina achuak zuita tharum thona lian tak mai chu athlengta ani Al Jazeera in report an pek dan chuan Brazil presidential election a hian khabemulnga takmai Luiz Inacio Lula da Silva chuan nena achangta ni tin an reporta mase president ninachal mek tu incumbent president Jair Bolsonaro chuan he in khan result hi diklo taka kalpuya nia vote hi uluk taka chiernon le aphut thu apuangta ani Brazil election authority ten report an pek dan chuan presidential election a hian Lula hian vote amhuza thi 50.8% ania za somnga point pariat ania Brazilian president ninachal mek tu Jair Bolsonaro hian 49.2% za somli pakwa point panni amhua anin thauna hi atlem emawangin Jair Bolsonaro hian ne na achang lo ta hi apom thei talo ani Brazil ram chunga media hrang hrang ten report an pek dan chuan presidential election anei taka khan vote share na hi tumni puanania vote count masajok an vote share te an puanna hian Bolsonaro hian ne na sang takin achanga mase vote share zo ania atumni na an puan le hian Jair Bolsonaro hian ne na achang zo talawa Lula hi ne na changtua puan anita Lula thlop tu mipui tam tak te chuan ne na achang jok ta ni ti puan jar ani vele hian Sao Paulo hotel tualvela mipui an pungkhoma kar hon an medria Lula atlina wanga lomin nasatakin anaw boka mase president nina chelmek tu Jair Bolsonaro chuan ne na hi achangzo kani ti aron soibaka Lula hi president atana thantlin ani tia an puan jar chu apom lawani ti aron puang jar ta
hemin huwa hian ama thop tu mi puita chu ron pung khom ve ngalin tual chunga buaina lian tak mai a chuaka tharum thona a thlengta Brazil khopui chunga buaina chuaka hian nunna chan enge muzat anom ni in report ani boka incumbent president Bolsonaro hian chaklo jok ani na chu apom du lo thu hapun jarta ka wang hian eng tiang takin nge Brazil ram chung hi hakal zeldon ti chu hriat ani talowa ti chuan Brazil ram chunga hian buaina hi apun lunin aso sang tel tiala an khopui Rio de Janeiro a hian silai pok ri po hriat tur aom chunjom deuh ranga hripui len lai po khan Bolsonaro hi mi pui ta hnena he hripui hi a hlaom lawani tia aurang thin kha ania administration noya lo thok vereng to thin tuna chuan cholto Luis Carlos Gomez kumsom rukle pangami chuan Al Jazeera hnena report apek dan chuan Bolsonaro hi kanram tan hian mi big mi special takmai ania mirathai ta tan phai chuan mi thaberani tin hasai chuaka Brazil ram hi kumsang kha jakwa somriat panga malam zonga khan chuan military dictatorship noya anam thina khati hunlai khan tuna president atana an thlan tak lula hi dictatorship nein hanram chunga hian rural tu ania masre ama dodal zong hian asipai ta jingami Jair Bolsonaro hi aron ding chuaka army captain nin nostalgia tia ansai dan chu paithak tumin lula dodal zong hian rally aron neita tichuan kumsang kha jakwa somriat le panga khan military dictatorship ani na chu paitha in democracy rama anronin latta in thanna annai masak bera Jair Bolsonaro hi democracy danang taka president atana thantin masak ber ania mi puitam takte chuan khati hun laya thil thlen dan le democracy ani theina turatana a beina zongjong te hi tunthleng hian anla hria chu wang chuan tuntruma in thanna nena achang zo talo hi kumtam takkalta tanga ama thlop tu ta chuan an pompui talo boka Brazil ram chunga hian lula hian dictator angmaya rorel na akal pui le hi mi puitam takta chuan an hlau thon ber ta jingami ani ta boka former army captain incumbent president Ninachal mek tu ni bok Bolsonaro chuan in than result hi apom lawani ti asai nuwa engma saizui hanai talowa tunthleng hian angoi zui ta zela president atana an thlan thar hi atling zok ani tia pompuina thu hi engma saidu lawin angoi tareng boka Rio de Janeiro le Brazil ram chunga khopui tam taka te mi puiten buaina an siama Brazil ram chung chu aboi tan nuai maya engtin nge hankal zeldon tiro chu engma hriat thei ani tari lo ani hetianga khovel mun sang buaina achua India ram chunga ngei po chiatna rap thak tak athen mek lai hian Mizorama mi puiten kan ngai ven mai zofa te chan chuana camping rang bamwala nei mek chu voin khan atum thumna tan kem tran le ania voin chan hulam dar thum thleng kha chuan kema lut to zongjong te hi reception counter lama record ani danin mi sang khat jathum vel hanting to hriat ania mase reception counter a hian mun sanga zia ani hloma wangin heng te hi chiernon lea belkhom angai thina voin tlai darli le minute som panga thleng khan kemalu tum te hi injek lu tin kema hian anlalu chunjom mek zela camping boat saito tumhnia po khan janlam thengin campers te hi anla punbel zela chuwang chuan campers zat dik tak hi naktuk lama lo chuan hriat thei ani ri don lo ani zofa te chan chuana rampum khuap camping boat sai chungchanga hian social media platform than khata chuan social na mutur om deu ranga mase heng social na le soi chena tam takkara hian pathianin aro puizia apon chu athul chuang lawa pathian thilti makle ain puan na ro pui tak te mu ani zela chan chuan camping voi thum na voi ni ni som thum le pakhat October hian hei ti hianin campers te an lut tran le mek to ni Ngay bố em cần cú viên sang anh ấy với về lúa tổ điên tổ có cần số mà ama rồi chú có phần này tất cả rồi chú
อันร่วมตัวที่บัวเสลอกซาเนี่ยก็ปันในเราไว้เราแค่จูกันสมัยก็ตัวนับวันหากันถกแม่ก็อันนี้ตานคานหุ่นเจ้มาอะไรจ่ายเดียวดอแล้วนี่กันน่าจะเราเดียวหุ่นมาฮีกันน่าไปเราเดียวนี่จวนเว้นน่าไม่หันไปมันเจ้ากันตัวไหมที่ข้ามีปุยกันสะดูนี่อันเล่อันหลอมอันเล่ไม่ให้การจัดเนี้ยอันนี้เสียงหลุดเนี่ยปกติที่ลายที่ checking อันเนี้ยที่ฮานั้นทำโน้ตเด้เราเช็คสักเซลบุกที่ฮาน security ลำนี่ที่กูมุปาจับตัวเราเต้เล่นนั่นไหนคะเห็นที่เราปังยอนรีพอร์ตเสียเวลาช้าไงปุยง่ายนั่นไหนที่เขาจะเก็บไว้ได้ถ้าเก็บลุงปุยนั่นตัวที่เราเห็น reception counter กันนูล่าเล่เฟลตักนูล่าเล่ต่างฝ่ายเฟลตักเต็มดีแม่เก๋รางบมัวละโจฟาตะชันชวนะแคมปิ้งบัวใช้แม่กายเฮียนตุนอายะรบปุยเล่นัสโจกะปะเทียนหัทโถอาลาลันเซลไทยนตูเล่กันรำปุ่มปุยเสียมชัตาอ้อมไทยนตูรตานารำปุ่มหัวปะซอยเงินฮันนี่ไทยนตูรินตรงใจนละมากันชแนลเราเทียร์ตูเล่กันวิดีโอเราง่ายทัตุจงตะขานกันไทยนจอนเทวะจันเราลาตรงใจปุยตูรินกันอินซอมอันนี้เฮแคมปิ้ง follow up program ฮีกันชแนลเฮียนอินรินนิจันเตปะเทียนนิจนูเตปะเทียนนิจานาเตไลฟ์ฟารอนเป็กชอทรินอันนี้ตุนทรุมากันวิดีโอเราเทียร์ตูจงเตเฮชแนลกัลตลังปะเทียนละมาลอกปุยนะอินลงหูง่ายไทยนตูรินเราเทียร์เซลตูรินกันซ้อมบกเจ้าอันนี้โอเลขัดที่จงข้าตุนทรุมาตานาวิดีโอกันบวชใส่ไทยเตนิเลพอดเซลากันวิดีโอเราเทียร์ตูเตกันชแนลและ subscribe เราหินอมจวนคงไอตะกะมีเรา subscribe สักเท่าตูรินกันซ้อมเจ้าติดชวนลวินเอ็นกอลทราอุลาเรนโบว์มิโซชแนลเฮียนจันจินทาร์ดังเนนดัมตักินกันินตงเล่เท่าโดเนีย